An bhfuil sé ar chumas grúpa cóithleacathe hí sa ealaíne a chur le chéile. Ar Creative Company, Tommy de Gearig tacht ar an ionad ibre is ildánaí in Éirinn. Beag rain tarach agus stracha, agus scabbing agus baking agus tuairteach. Raig deigín de cholachtaí as gach cairn don dír go mórtas le na chéile, le cúnamh ó bhirt ealaíontóirí garimúla. Tep, níl an rud sin am a folklór, so cai siad éireachta dhéana. Má ghlachan siad le mo chud moltaí, beidir go náin roig lo. Ach munach lachan, beag siad a dribloid. Ó me siad ar an aintin féin bí sa ealaíne. Challenging, yeah. I mean, this is something we've never dreamed of doing before. Tá sé deacair sé ar ealaíne a dhéanamh mar grúpa. Too many cooks. Spoil the soup. Agus a me siad ábalta I briú as láimh a chéile Too much imi rogue begani. Beg brú, You have to get something that looks like a friggin' sculpture now. beg búirt, You know, bhí mé rá gur gachard agrathe hitchin plant in gcomhlacht a chéile. agus beg brise crí. No, and to be honest, I'm stressed out today. Jesus, today's been shit. Tensions are high. Be se na chugga, Oh, absolutely. Bring it on. ach ní gairóig ach le fuidir na bháin, Current Creative Company a thuairt lo. Tá sé an tas nóin is díirech. Catar siúla go seaam timpplain sa.